Omushomo gwo kushwizimo kw'ebibuuzo byakozirwe mu kwezi kwa mushanju n'okwezi kwa munana okukorirwa hari Nyamitanga Technical College bakuru b'amatendekero bimukizo kwetumbwitwa aha bascout abari kusinduka mu matendekero kukuuma ebigezo ngo nibo bari kwinegeza omuze gw'abeegi okukopa ebigezo ebi. At my center I try my best, but I'm always let down by the staff sent by UBTEB. The supervisors who send the centers, the regulators who send the centers, they aid malpractice in my center. You find it is the regulator smuggling the materials from the dormitories, from toilets to the room. Bamwe bagira ngo abeegi bingi omuze gw'okukopa bakagutandikira aha rurengo rwa hansi kuruga mu primary ngo nahabwe ekyo nicyo bagumira kugucwa ahabw'okuba bakagumanyira. Ekintu kyo kwibigeze dangerous munonga hihanga no kushangira ngo bizimbe nibigwa no kushangira ngo abantu bandushoza abantu abari incompetent. So umuntu we no rukwiba ebigezo ningashobora ku facilitating ngo kwiba ebigezo no mwinazi wihanga no mwinazi w'abantu akwa njimayisa ngo itendekero bari yashoza abantu batine kibaro kumanya nkamashanyarazi zaga umuntu nakora wiring uhora ngo bizimbe byasya hato kopa nkirigira abana bamwe bazoko ubuntu nabahuje ningo bunda kargom system yo kopa na unatekatanga bichonchone no kopa kongito UBTEB exam zitu tizirikinga tokabura ngo exam zabazibira ngo bazibira ko ebizu bintu bera ko mu some centers konka ministry ekitira hamani na mno ka first lady akakigambaho yagira ngo no byakwa Dr. Chris Muyingo akagira ngo tino kumushangu okwiba omu UBTEB kwarugamo jari ya nasaza ojwekire komishona korwa mu kitongoro cy'ebigezo cya UBTEB enshonga yajeje cerire bakuru b'amashomero obutamanyisa bukero kukwataho aha kitebe kikuru cy'ebigezo. But as principles on the ground, if you realize that the regulator that has been sent by UBTEB, it is like the person who is supposed to keep something is the one who is stealing. So you send that information to the board, then we begin managing from there. Then na UBTEB nayo abantu besindika kuba ba supervisors ba regulators n'abantu bonna bavude Kampala bayino kubanga abantu abatayina mu rugwa sente wanga abana bano bayina sente abana ba collecting and even 2 million ezibera nga ziri standby enkozesa omukisagino okusabira ddala kano kadde kaffe government okuvirayo ddala okuteekera ddala resources n'ebikozesebwa mu kusomesa kwa technical kubanga kuno kwe kusoma okugenda okukyusa eggwanga lino kwe kusoma okugenda okuwa abaana baffe emirimu abatalina mirimo kwe kusoma okugenda okuzimba eggwanga erigumidde ebizimbe ebigumu the structures nga z'amaanyi zibeerewo nga wolaba Chinese Great Wall. Government hateriyo neranze hakutungura eby'emikono ebirukurebwa nk'emyogerije kuhereza abanyayuganda emirimo beito okukora ebishobobo kubasa kuremesa enteekateeka egi abeegi bagumana bagenderaho amagezi g'okukopa ebigezo. Aha bwa TV West ndi Stewart Twino Mujune.